Peter ugerageje kureba umuhamagaro wawe n'umufasha wawe ndetse n'ubuhanuzi bagiye baguhanurira urabona ko bimacingana cyane urabona ko Imana yasubirije igihe 6 kwa 6 kabisa turatora umunsi ora ahantu tuza kuganirira ndamuganira umutima wanjye warakunze ndashaka ko tuzoba aho mbere n'ababa uwo munsi nyine nta gutinda mu ikorosi nta gutinda mu ikorosi aho aranyemerera turavugana jewe nta kibazo muga rero kundisi ni uyu Benjamin yego umucuranzi Benjamin yego acuraranze numva imbaraga z'Imana zidasanzwe niho natangiye kumenya bya bintu byo kwerekwa nkasengera abantu gusirimba umuntu yambwiye ati tuyi no mutwaro ugira ikintu y'Imana kijya gisengezo usirimba no kuri hamwe no kwizera kwanje nawe uzosenge yego harabo nasengeye byaciyemo nabo nasengeye bari bagwaye bari bafashwe na paralize ndafise umwe umuhungu umwe nasengeye yaragwaye paralize bekiye yarataye n'umugabo arubatse rero mu bintu byangwanije mu gakiza umuhamagaro jewe nk'ikizwa nakijijwe fatwa n'umwuka wo guhimbaza Imana biciye mu kuyivira igisirimba Yeah, what's poppin' buja wagwan. Icho boy ni maestro yamfura yuhanyu umurenge nongeye nagarutse. Ebana nkuko mubyumva kabisa hano turi muravyihanganira hari urusaku rw'inyamaswa twaje ahantu nyine murumva imodoka murumva ibintu nyine bigiye bitandukanye muravyihanganira ayo majwi yandi ari ku ruhande ariko nkuko mubibona imbere ya kamera yacu imbere ya screen zacu tubafite umutumirwa udasanzwe n'umupapa tugiye kuganira nawe kuri uno munsi wa none ugiye kutuganiriza kuri byinshi ku buhamya bwe ku rugendo rwiwe rurenze nababwira ngo mube tayari kumva ibimuvamo mube tayari kabisa kwakira ubutumwa bumurimo ndetse n'impanuro byose bimutekeyemo reka mbere na mbere tubaze tumuha ikaze tuguha ikaze hano kuri TV yacu ni Maestro 243 wakoze wakoze n'ishe makuru yego ntabwo gushima ukuntu nateguye kino kintu byango gusangiye na bene data bari hano n'abari hakurya y'amazi ndetse no umugabane w'isi yose rero kubera asanzwe ndi mukristo twobanza gusenga yego nta kibazo Mana turagushimiye cyane dushimiye Mana igitondo cyiza igitondo cy'umugisha igitondo watwemereye Mwami Imana ko tuzuka iyo tujyane Kristo dusa nk'abapfuye iyo tubyutse dusa nk'abazutse Kristo ukomeze kutugira neza ukomeze kutumurikira Mwami Imana abazobona buno buhamya baze bagubwe neza bizere kuri Imana y'imbaraga ibasha gukora basha gutabara ukomeze kutugirira neza cyane tugiye kuganira hano hantu Mwami Imana uze kuba muri shusho turakuraritse imbaraga z'umwuka wera w'Imana zitugote imbere n'inyuma biza bwa Imana bukomeze kugaragara tukomeze kubicawe bone bitazoshira mu izina rya Yesu amen murakoze cyane ku isengesho ryiza reka dutangire mwibwira abadukurikiranye mubabwira amazina yanyu abo muri bo yego
amazina yanje abavyeyi banyise yitwa Barazima Jean Pierre, ariko bivanye no gukizwa cinjira mu mpamagaro benshi banyita Petero. Hano mu gisagara ndetse na ruguru banyita Petero. Yego. Petero ni izina ryaje gute? Izina abavyeyi banyise, ariko bivanye n'umuhamagaro abantu benshi nabwiriza natera agakomantere kavuga ngo wowe ngo witwa ngo Petero ngo intumwa. Yego. Naho byavuye. Murakoze cyane. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku buhamya bwawe dutanga mu makanisa ndetse n'ahandi henshi, ku ikizwa ryawe, ukuntu wakijijwe, ndetse duhere mbere y'uko ukizwa ibyo wabagamo, ubuzima bwawe bwa mbere yo gukizwa. Murakoze. Jewe ntarakizwa namye ndi umuntu akoze ikintu akigaragaza. Yego. Pana guhishahisha ikintu nagerageza nashaka kubikora neza, gifise isuku. Jewe kuva nkiri umusore ntarakizwa narakinye karate. Wakinye karate? Karate. Nari mu karate. Hanyuma nayikinye niga mu mwaka w'indwi. ndakina gushika mu w'icenda. Yego. Hanyuma ku buryo jewe mvuye ku ishuri nturukije inka nkazimanura hepfo y'iwacu ku musozi, nkazimanura hepfo mu mwonga Mataba. Yego. Nari mfise ahantu trainingira abana bakiri batoya. Yego. Nakina karate mu mugwi wita wa Shotokan. Hakuja bavuga ngo wa Doriyo, hakuja bavuga ngo ujya ni wa Doriyo, ujya nawe ni Kung Fu. Bena kuja muga jewe nari mu Shotokan. Rero mba muri ivyo ndetse nari mfise inguvu zikwiye, atari ubunyene nabaye agahonja nkonda bivanye no guhindukira. Yego. Inzira narimwo narahindukiye ndayiheba. Yego. Mpura n'umwami Yesu. Yego. Jewe sindi buvuga ngo nta muntu wambwirije. Jewe nari ngiye muri groupe biblique hajya secondaire. Yego. Turangije amakuru haraba ama groupe de louange, kama ama groupe biblique bakaririmba bakigisha ijambo ry'Imana. Yego. Rero umunsi umwe mera nk'urengana, ariko baravuza ingoma bararirimba, baririmba indirimbo mu gikorane bari bagize umukutano. Yego. Baririmbye ndegera ndumviriza, baririmba indirimbo ngo imunangeze mu ijuru, atamubabaro ukiriho, ngo nzarambura amaboko yanje mvuga ngo nishimwa mukiza. Yego. Jewe turitora n'abandi bahungu twakinana, tuti iriya ndirimbo mwaririmbye muze muyitwandikire, muzoyitwigishe tubimenye. Yego. Bihera ngaho barabandanya. Yego. Bandanya ubuzima bwa gipagani. Hanyuma umunsi umwe hariho uwo bita Brice Muhoza. Yego. Yaje kwigisha mu gikorane c'Imwaro muri Gezo des Amis y'Imwaro. Yego. Numva baragira ama publicité ashika muri komini wacu, baravuga yuko hariho umukozi w'Imana yaje kuvuga ubutumwa. Yego. Ndagenda
je nari ndi umwana akirebutse muhira Mm. mutama aravuga ati kutemye ubwatsi kare cyane ugomba kujyana jewe ngomba kugenda imwaro gusenga gusenga ego je niyo ngomba kugenda gusenga ati kora ningoga ugende nta kibazo ndagenda data wacu yarafise Bibiliya arayimpa ndayitwara narifise mushikanje mu pantekote arambwira ati ugiye uragiye umwana gusenga kandi ndakizwa kubera we yahora abyuka saa 9 gusenga ntamubwira nti jewe ayo masaha nayo kumva niryamye nduhuke ntuzose kumena amatwi kubera iby'agakiza ntabyo narinzi umuntu asakurije mu rukerera sinamwemerera arambwira ati uragiye ndagiye we nyine acaraza inyuma yanje wari yarongoye yari pasiteri Yona avuga na bishope mbere abagabo Manase Wagereza ego hanyuma Brice Muhoza arigisha aje kwigisha ntiyavuga ati ushaka kwaka Yesu umwami n'umukiza nazi mbona aricaye muti murambwira ngo ngende mbwire pasiteri Yona konje kwihana nzamona Yona arahagurutse aravuga ati abatsinzwe nari mu jambo ry'Imana bagomba kwaka Yesu umwami n'umukiza baze aho mushikanje yaje mu kanisa arataha ntabizi hanyuma aravuga ati bagomba kwaka Yesu umwami n'umukiza nibaze hano sinominge nisanze ku birenge byayo fukamandi hana hari ahantu baca baducisha inyuma mu kanisa bakadutekerera impanuro ngene tuziga umubatizo kujya bisanzwe bikorwa mu sanzwe muzi yego hanyuma ndataha ndabwira mushikanje nti na Kristo umwami n'umukiza yego nivyo kuzobatizwa kwezi kwa karindwi kuzobatizwa no aranezerwa ararira umunezero amurenga ati ndatangaye kweli wewe wakijijwe nakijijwe n'abacari umugisha no babona za karate ndazihagaritse byose nahagaritse muhira babona nkunze gusenga je kuva iwacu kugira shikire ishengero rya Gereza Bezame imwara kuri sanje ndagenda amasaha 4 n'amaguru rero Yona yigishije aho ntanga kwa karorero ati Petero ava kure ava muri komine Bisoro karengana Gisozi akinjira hano abakorare ntibantanga harimo ikintu kisunika ndetse n'igihe cyo kubatizwa mushikanje niho agenda kubaka baravuga ati nuzovuga ijambo nuzomushingira uvuga ijambo manutwikurure beno hanyuma ndabwira pasiteri nti bantoye ko mvuga ijambo mu muryango rero jewe ukuntu ndabibona ko bihuranye n'umunsi nzobatirizwa yego nashaka muze mutumye kwize kare yego Yona ati nta kibazo uzobatizwa ndagenda batubatirije banatinze batubatiriza hafi saa 6 saa 7 aje kumbatiza sinaciye mu kanisa naciye fata moto cyagenda kumukora mushikanje bintu yuko yego kugeza n'ubu ndakijijwe ndi n'umunyamasengesho ubuzima bwanjye Imana imugisha murakoze natubwiye ko mwakinaga karate
ese hari ubundi buzima wenda tuvuge bwo reka mbyite bw'icyaha y'icyaha bw'ibyaha wenda mwabayemo butari karate mbere y'uko nari nkubajije ati se hari ubundi buzima wundi bw'icyaha cyangwa se bwo kutemera Imana wenda hari ukuntu usanga iyo umuntu atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwiwe w'ubugingo bwiwe uba usanga aba mu nzoga afite ibindi bintu nyine nabyita by'ibyaha n'ubundi ni ibyaha abamo. Ese mwebwe hari ubundi buzima nk'ubwo ngubwo mwabayemo bwo businzi bw'iki n'ibindi nyine by'ibyaha wenda mu gihe mwari mutarakira? murakoze cyane. twebwe twaranyoye inzoga, twaranyoye inzoga mugabo subiye inyuma gatoya, kunywa inzoga twebwe twabifata ku rugero. wanashima imbere yo kunkizwa nari maze imyaka 8 ntanywa inzoga. Mbere yo kukizwa imyaka 8 ntanywa inzoga. Yego. Kuvuga muri krebe y'iwacu ya karate twarexija kubera yari ifise reglement d'ordre intérieur, kuvuga ngo kugira umuntu yinjiye muri krebe yacu ntidushaka kwaba umusinzi, kuko wanywa inzoga ukaza muri dojo ni bya sare ya karate twimenyerezamo, ubizi cuya wacumotereza inzoga abantu bose bari ngaho batuvuga tuti twebwe umuntu w'umushoto kandi umukinnyi wacu yemerewe kunywa inzoga. hama ikindi cyaha sinashaka kuja gusenga, sinerekwa mu nzu y'Imana, arazira kuko nantrena muri wacu mu gitondo muri komine Bisoro ahantu ku ishuri yitwa Epe Gwahare, ekole primaire Gwahare. hanyuma rero nkafungwa guhera mu gitondo kugeza midi. ngejeje midi nararyama gatoya nkaca nduga ahantu muri komine Gisozi ku centre, tugahurira n'abandi bamete tugakina, hanyuma nkaca nitaha. muri ubwo buzima ku ishure, mvuye kuri ishure ni siporo, hanyuma nkaryama, bikaba uko nyine iminsi yose. Murakoze cyane ku gatemonyaje y'ikizwa ryawe. Ariko se nyuma yo gukizwa, hari ukuntu umuntu akizwa akaza, hari ukuntu batubwira ati iyo umuntu akijijwe nibwo abatangiye intambara. Ese mwebwe mwikizwa ryanyu ni izihe ntambara mwagiye muhura nazo, mwatangiye guhura nazo mu gukizwa kwanyu? intambara twahuye nazo n'uvuga ntizirashira ko turi mu rugendo. urugendo turimo si nko kuva nko ngaha Bujumbura tugenda Gitega tusuye tubandanye Karusi ngo duparike tuhagarike. Munzi yavuze ngo turi mu ntambara, turwana isi na Satani n'umubiri. rero mu bintu byangwanije mu gakiza umuhamagaro jewe nkikizwa nakijijwe fatwa n'umwuka wo guhimbaza Imana biciye mu kuyivira igisirimu. uburyo jewe iminsi maze ncinjira mu kanisa kiretse atagisirimba bavugije sinosohoka mu nzu y'Imana kandi Imana bivanye niyo yakuye nahingejeje. 2020
hari abantu bagiye bafasha bakijijwe mu imbere z'iwanje b'abatama b'abasaza b'urunganwe twagiye tuyaga nabo yego harimo uyu pasiteri Kibubuta Christophe yego niwe yazaduhana akavuga ati amasengesho ya rusange mwese ni meza ariko buri muntu wese akwiye kugira amasengesho ku giti ciwe rero aratubwira ati gusenga birigwa rero nagomba unyishe yo gusenga aravuga ati umukristo akwiye kuryama asenze avyutse agasenga ati rero birakugora cyane gusenga ry'amasengesho yo mu rukerera kubera abavanze ibitotsi itiro ubundi iwacu bita itiro yego ati kwinanata ngo uve hasi usenge ati gusenga bigira umuruho umuruho ibitotsi n'ibiki ati rero ugomba kuvyuka ati kandi uvyutse ijya mbere uzosenga iminota 5 ati nusenga iminota 5 ati uzoza wumva usuye kwayoza usuye uryama kandi uzuryama ndasenga umunsi umwe iminota 5 ubundi ukurikira iminota 15 ubundi ukurikira iminota 20 biza gufatwa ku buryo nasenga mpereye saa 10 nkashikana 6h du matin ndiko ndatogota mpayisenga nico gihe nasenze amosozi aratibuka ishati irajoba ku buryo rero muri gerizo nani uyu Benjamin yego umucuranzi Benjamin yego acuraranze nkumva imbaraga z'Imana zidasanzwe niho natangiye kumenya biriya bintu byo kwerekwa nkasengera abantu gusirimba umuntu yambwiye ati tuyu no mutwaro ugira ikintu y'Imana igiye gisenga usirimba no kuri hamwe no kwizera kwanje nawe uzosenge yego hari abo nasengeye byaciyemo hari nabo nasengeye bari bagwaye bari bafashwe na paralize ndafise umuhungu umwe nasengeye yaragwaye paralize bekiye yarataye n'umugabo arubatse rero ico gihe rero intambara zace ziba rero ico gihe nuzi umwuka wera w'Imana narasirimba ku buryo bavuga ngo kiriya gisimba sirimba iyo bagwaye ibisazi baramuroze nakomeye umutwe ku buryo umunsi umwe babwira protocole abantu dusengana ati mumubwire yicare hari ati kuko nakomeye si muzima biramamara birakwira hose no muhira birashikayo na papa aragerageza kumvukisha ku telefone ko papa wanje yaritavye Imana yari umusirikare araza akantelefona ati bite mwana urakomeye kugira yumve ko noba naraharabitse mu mutwe kumva ingene duhanahana amajambo ingene tuhaye tuvugana ndetse umunsi umwe araza kusura Bujumbura arashika aragira diplomasi yiwe ati nashitse kumusaga nusange kwa onkire wawe mu Kibenga usangayo aravuga ati ntidufata bisi tugomba kugenda n'amaguru kuko ndahazi hano Bujumbura tusimira nawe ntuzimira amazi nta kibazo akabona ingene ndamutse abantu nkabasezera ndamushikana mu rugo aho naba kujya kabiri
abantu benshi bari bazi neza ko ishinga akomeye Sara hanyuma nari narasenze Imana ndavuga ngo umunsi nzohirahira nkasirimba n'ubu ndacagisaba Imana kuko sindarangiza ubwenge umunsi nzohonyora umukristo umunsi nzohonyora umwana canke nkaca ku ntebe ikavunika nzotamagara igisirimba papa je arambwira ati mwana ivyo bambwiye sanze baribeshe ati babwiye kusara abantu ubona ko ari babi kandi nagomba ndakubwire umaze kubona amajwi y'abantu bose baguma bakuvuga udasenze cyane ubona harabika wosara ariko kubera twari twuzuye umwuka wera w'Imana abisi ntibadusoma yego nitwe tubasoma hamiyo vyaje bizanana mw'ico gihe nari narose ubushobozi bwo kudanaza mu kashi kuko uru rugendo turimo birasaba yuko ko umwuka n'umubiri bikwiye kugenda bingana iyo hamwe kimwe kizamye ikindi naco usanga nyine bijegajega bidameze neza bidahagaze neza hano kuri nosi ukwiye kuronka ifaranga nk'ibintu base bayishira kuri social media ndabikunda cyane ndakunda umuntu uteza imbere ibirija mu Imana avuga ngo uzohezagira imirimo y'amaboko yanyu kazo rero ico gihe nari narose udufaranga ndagira cash nari ngeze mu bigero ndaresha ndesha umukobwa yaradandaza nyamukobwa yadandaza amajinisi ama rero bafata ka video turi mu ntambara imbogamizi nagize igihe nuzura umwuka we ego batwara ka video bagashira umwe nari ndeheje wa mukobwa ariko turapatana ego nawe era mu katolika ibintu by'igisirimba ibintu by'ikiyumbe ntiyarabizi ntabyo yarazi ngo ayibone wabonye no mu murazi yari mu katolika nariko ndamuhindura azi ego ati ukunzwe n'umusazi uyu ni umusazi ati dupfa kwinjira gusa muri gereza yicara ari uko piano izimye ati ni ukuvuga ibisazi vyiwe bizibikiye mu muziki n'akayayu ni n'umusazi nuko je narize nafise impamyabushobozi bita diplôme ya A2 section juridique umufundi mu mategeko rero no kuvuga jewe nurutse hajya mu gisirimba ukanzanira umuntu bo barenganije canke yarenganije no muha impanuro ntiwewe bino bintu urekerame zino droit zawe bino bintu zo beneficia ni wawe bakurenganije kandi nawe ukuntu bimbwiye ku naho ugenda kwitwara naho uzoja hehe naho uzotanga igiturire yego uzobitanga ariko umujiji wa kabiri ashobora kuzorutumbereza urwo rubanza baheramise rero muri ivyo yego umukobwa amaze kubibona ahita araguhera arampera ati sinkomeza gukundana n'umusazi kandi nari nayivuze no muhira nari nayivuze no muhira ndabivuze baravuga ngo turanezerewe ko ushatse nuko rero ikibazo rero twebwe tuzomukwera nta kibazo inkwano zirahari inkwano zirahari babwira ngo kera umukobwa yarayivuyemo
bivanye na history mwumva abantu rya chantage bangiriye yarameze ntabira bababaza mukamera mubabaza nta kibazo komeza urondere abakobwa bariho impano zirahari z'ukuri hanyuma rero komeza usenga Imana komeza gusenga gasenga icyo gihe pasiteri Nkurunziza Rubona yagwara tumugwariza hariya mu Irohero na n'uyu ashengeye marehemu John yego twaramugwaje turamugwaza tukamusengera tukamukorera ibintu nyene vy'umugwayi abantu umuntu amaze kugwara akenera abamugwaza yego muri ivyo bihe John akaza mu cumba nanje nkamusigarako ijoro yego niho John na Nuriya Rubona baravuga ati Petero n'umukristo uzotanga ubundi kuronka ubuzima butubutse buzira umuze umeze neza azogira neza Petero hanyuma icyo gihe bavuga ko Sara John yaraje asanga mugira home mu Nyakabiga ya mbere arasengera icyo gihe nabonye ibintu by'amandiko John arandika amandiko nta disikete ariko iravuga nta piano ariko iravuga yazasenga gusa yarasenze avuga ati mu rupapuro agira ibintu by'amandiko arandika araheza tugomba ndayasigura arayasigura ambwira ngo ugiye kuzoshaka umukobwa w'inzobe muresha w'inzobe imishatsi natirere nta maherena aratoboza iwabo nta mana bazi ati nawe ntakijijwe ati azohita akizwa ambwira n'imodokari ziba ziri mu bukwe bw'iwanje ambwira n'abana nzobyara John ibyo yambwiye byose John maze kubibona hari n'ibitaraba tegereje bavuga ngo ubuhanuzi ntukabuhakane uzoburendire nta muzobwemeze iyo bubaye uvuga uti wa muntu yabeshe twarakure bariya bayumbe rero John na Rubona barabayumbe novuga baranyije gusenga John yanyije kwizera cyane kwizera anyigisha kwizera ndizera yego nabo n'ubu ndakizeye ndacyategereje umwami kuza kudukura mu isi maze usanga nk'ironkana n'amaguru ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzomusanganira mu bicu yego tuzomusanganira tuzosanga n'izo ntwari zatubanjirije ndibuka n'umunsi hora ubukwe ngira dote mu gitondo jewe nari kuvuga ijambo kuri pasiteri Rubona aho n'umurambo bamusezerera agiye nari ngiye gukora ubukwe hanyuma n'ubu John yari yabonye we yari yamaze gushika hanze abona video zihaye zisirikira nakoze ubukwe andrefuza saa 9 z'ijoro za hano avuga ati Petero nanejeje no gukora bwawe bumwe wahanura bwabo bwarabaye umukobwa nguyu ndamumwereka ifoto aranezerwa arishima twazi ibintu byinshi yananyemereye ariko hashimwe Imana ya Israeli
yamucuye igihe ciwe cari gikwiriye cyo gukora yakoreye Imana cyane yatabaye abakristo benshi mu buryo bw'umwuka no mu buryo ni icyo gihe rero ndakora ubukwe narashatse uri umupapa ariko ni nk'ugishaka oya nashatse kera umaze igihe kingana kera ubu ndubatse umaze igihe kingana ko ushatse jewe narongoye itariki zibiri z'ukwezi kuri 11 mu 2024 urumva nturamara n'umwaka ushaka uracyari nacyari jeune man urumva uracyari musha kabisa mu bubatsi yeah Petero utubwiye ubuhamya bwinshi bwawe ikizwa ndetse n'ishaka ryawe uko byagiye bigenda hari ukuntu iyo umuntu agiye gushaka agenda ahura n'imbogamizi nyinshi nk'izo wagiye uhura nazo zo gutereta umukobwa wa mbere bakakubwira ati umukobwa akaza akavuga ati bambwiye ko wasaze uri umusazi ese nyuma y'uwo mukobwa no kugira ngo uhure n'uriya wundi hagati aho ngaho hoba haraciyemo abandi bangana iki jewe ukuntu meze mu buzima bwanjye tubitangwa nakubwiye ngo jewe nkoze ikintu ngomba kwikora neza umutima ugikunze ntashidikanye nta bintu byo kugenjeka bibamo hagati y'uwo twaye banyabavuye ko ubwenge bwanjye butari kugihe ariko bwari kugihe haraciye igihe bakanzanira muhira bakandangira umukobwa nkumva umutima wanjye ntumishimye kandi sinamubaza kumwandikira amamesaje arenze ibiki n'ibiki baraganira akazotegereza ko ndamuhamagara ngo ipatane ikazoherera nkomeza nisengera Imana jewe uwo twapatanye n'ubu tukiri kumwe ndetse no mu tuzojanayo naba kuri 12 mu Nyakabiga ya mbere aza kuramutsa mukuru we twari dupangiye mukuru we abura umukozi amurabira abana mbona ukuntu yitaha abana mbona ingene yitaha ibintu by'urugo mbona n'umugeni umutima w'iwanje urahamanya nawe neza ko ari byo bivanye n'ubuhanuzi John yari yampanuye ndamubaza turaganira yasengera kuri Mukiza yari umukatolika nawe yari umukatolika yari umukatolika madamu waje yego n'uwa mbere yari umukatolika turaganira ambwira ati jewe muhira kuri 12 banyita pasteur n'ubampamagara pasteur yego bivanye n'ukuntu babona abantu bakijije ukambara costume ukambara iki bamubona ufise Bibiliya bashobora kwita ngo uburi pasteur hanyuma rero arana pasteur sa ndagukeneye ikintu tuzoganira iwo kubwira jewe ndavuga nti ndakeneye ikintu tuzoganira ati pasteur atubagiye ati nanjye tuzoganira abariko kubwira hanyuma akaba yarigeze kuza gusengera muri Gerizo sengera muri Gerizo yego arabona ingene mpimbaza Imana ayibonye arataha n'abandi baramubwira ati ubujya muhungu isirimba ataraguka usanga akora hariya kura rero keneye
twicarana tuganire ijambo ngomba kukubwira kandi ni ijambo ryiza cyane ati nijyari wewe ugumiza aya mazikyo nzo kubwira gusa nakikubwira kizi jewe n'Imana haragira turatora umunsi hora ahantu tuza kuganirira ndamubwira umutima wanjye warakunze ndashaka ko tuzoba aho imbere n'ababa uwo munsi nyine nta gutinda mu ikorosi nta gutinda mu ikorosi aho aranyemerera turavugana jewe nta kibazo ubwa rero kundise wala kuri umukatolika ngomba kuza muri gerizo nambiye ko wamaze kuza batizwa none si uwo munsi nyine waramubwiye ati ndashaka kuzombera nyina w'abana banje tukabana akaramata nawe yamayemeraho nyine uburyo gusha uratagana navuze rimwe yumva kabiri urumva waterese gikomanda aho ati ngwino tuganire navuga ko ndumukarate n'umukarateka kabisa hanyuma mubariye aravyumva arantahura kubera abantu bari barangiriye nabi birivuga ngo mugwanye satani nawe azobahunga warika abantu bagira amayeri baragoye nakuwe ko ndi umunyamategeko naciye nihuta kugira etat civil zihutirwa muhambiriza amategeko agenga ingo n'imiryango tugira etat civil ugiye umuntu agize etat civil akamara umuntu agasinya nawe ugasinya naho uzogaruka nyuma y'imyaka 10 abari umugore wawe nta wundi muntu urekuriwe kumuresha ngo mutware mu mategeko ndibuka nagize etat civil tariki 20 z'ukwindwi nzorongora itariki z'ukwezi kw'icumi urumva iyo distance kari hari amezi angahe hama tugira etat civil atarabatizwa najya tugizane gresere y'ejo bundi aho muri gerizo ndayibona saturagira arabatizwa muri anniversaire za tariki ziragera ndongora ndi umukristo yemeje byose muri leta yari yanditswe no mu gitabo cy'ijuru arandikwa hanyuma pasiteri aturamutika ibiganza arabahezagira hiskamite na n'ubu binisa ni amahoro asante kuri icyo nyine ndacyakubazaho ese mwikundana ryawe ntawe umugore wawe cyangwa se umukunzi wawe nta bandi bantu bagiye baza bamubwira bamuca intege bamubwira ati nkuko na mbere bagiye babivuga ku wa mbere bamwereka ko nguru nyine ngo ubwenge butari ku gihe bene nk'ibyo iwe nta bantu baje babimubwira nyine bashaka kubatandukanya nkuko nguko nk'ibisanzwe bobura tibabuze intumwa za shitani ariko bafashe ubusa mu izina rya Yesu bafashe zero kabisa baramubwiye byinshi ndetse bamubwira ku abantu baza baraba ibintu bya preza ubuzima bw'umuntu imbaraga afise z'uwo munsi ubushobozi kwati Petero afise iki kumukunze uzokujana he bene uko nakubwiye namuhambirije amategeko agenga n'imiryango ujya kumwerekana si ukwishyira hejuru mvuka mu muryango hari uw'abana benshi
iwacu atari ubunye n'inka zisigaye zirira mu nzu ni urugo rutaha inka ni urugo rumera twebwe amatara hari iwacu haziriho yasanze ndibuka n'umunsi nza kumwerekana muri iwacu turi muri fiyansaye wewe ntanywa amata shida yagize ntazanywa amata anywa amata yako yahomze byinshi ariko inyama zaza zirya cyane bikomeye zarazimbye zirahenze ikiro kigwa amahera menshi n'ibirungo nyene bisaba yuko ko ufise ayandi mafaranga hafi 40,000 reno ugira ngo isosi imere neza ariko ubu nyine nkojeje nk'umugari buze bwambaye ukoza mu mutsima ukaza witwikiriye beno cyane rero yasanze hari ukuntu twebwe ibigori iwacu tuvyimbura ugasanga bimwe byatewe n'amazi ugasanga bisa nk'ibyasisiye bisa nk'ibigomba kubora yego tuvyanikira tukabisyesha tukavyuhira inka yasanze turiko yasanze mama wanje mama wanje aracariho ariko yuhira itoroto ivanze n'ifu ibijumba by'ingosi hari iwanyu numvise bavuze ibijumba twebwe mwebwe hariya iwanyu nabonye umenga n'ibirayi biratwe tubyita ibijumba by'indofanya nina bavyita intofanya ikirundi ciza umva ko indimi zigiye guhura cyane aturaho cyane bamwe cyane baza kubimubwira baza kunshuragurira amajambo ari meza arabumviriza Petero nageze muri wabo Petero ntabwo ari inzererezi Petero ntasi wabo sabakene no kubwira ko jewe namukoye apana biye bafata bagahenda abantu muri dota abantu benshi hariya muri sonorisation bakabiza inka ikavumera n'igicapo bakagira ko jewe mama waje yajanye inka kabisa igenda n'amaguru yego tuva hamwe madamu wanje tuva muri province imwe mwese muva imwaro tuva imwaro je mva muri commune Bisoro nawe ava muri commune Gisozi duhana urubibi kuvuga ngo ngiyi wabo nta ruzi njabuka nuko amagenda nibarabara rimwe gusa ni moto cimbashitse ni minota cyumve nukwirasa bwambi nubwa ariko yewe Yesu ni mwiza ahemba neza cyane ni umugabo mwiza bakuzanira kandi gafata dukomeze bene uko tubanye neza vraiment aho twari tuganira abaje nyine baza babakine bamukira bagomba kudusenyurira ntibyakunze nzabagendeye neza ariko narabababari ariko se waje kubamenya bari bo cyane Imana nishimwe kabisa aje kubamenya naje kubamenya ese bamwe muri bo hari aba baraje gusaba imbabazi hari abo baraje gusaba imbabazi bamwe muri bo oya twebwe hano i Burundi umuntu aje gusaba imbabazi umenga arasuzuguritse cyane bamusuzuguye ariko azagira akantu ka acte de reconnaissance kaza kerekana nyine ko ubucuti bwawe bwagarutse ariko bamwe barasabye imbabazi kuko hari umuntu yavuze ngo nta muntu n'umwe atavuze mu uko bwa Petero bose baravuze nta muntu n'umwe ati gusa iyo umuntu atsinze urugamba abantu bose
barakoma amashi mu gihe yananiwe bose nyene baza baramuseka bagatwenga ariko vraiment benshi baravuze ati tusatse imbabazi twaravuze nta n'umwe atavuze ati kuko ubwo bwawe bwabaye ibikubi bwarihuse bwatunguye abantu ukuntu umupfasoni wawe yabatijwe ati kandi uzi guhisha cyane ntiziguhisha nyine kubera ibya kare barabimenye barabyica naciye ngira nka kwa kuntu kwa Yoshuwa ngo agiye kwica abamosi n'abafilisitini ngo yagiye mu ijoro agenda mu ijoro arabasogota akoresha intambwe kubera bumva mu gahogo ingene abantu bariko baraboroga ngo bumwe bari mucika abwira Imana ati Mana acitse bamwe birutse manura amabuye ahantu hose binyegeje umuntu wese ahantu yagiye kwibunda iwega Imana ikamuturukiraho bikamumena umutwe hanyuma rero ngo abo yicishije inkota ngo basumbwe n'abishwe n'amabuye y'Imana bakubiswe n'Imana rero bandi narabumvise tubabarire n'ukuri twari tuzi ko ubukwe bwawe bwokomera ngo bumere neza kurya ati ni ukuri ibintu byari sawa bwatawajwe n'abantu bose rero n'abamizima barabutashe baraje bakaturika baraje abamizirima abakaturika abapantekote abantu benshi bwari ubukwe Yesu yari yabutumiriye yego kabisa Imana ishimwe cyane kubw'urwo rugendo rw'ubukwe bwawe kandi ko banireze ni sawa Peter ugerageje kureba umuhamagaro wawe n'umufasha wawe ndetse n'ubuhanuzi bagiye baguhanurira urabona ko bimacingana cyane urabona ko Imana yasubirije sisi kwa sisi kabisa Imana yarabikoze ni umugenga w'ibi hanyuma ikindi kibazo ese Peter ugendeye kuri ibyo bintu byagiye biba bagenda bagutse intege nyine kubwo gushaka baza bagucuragurira dore ko twe niko tubyita kubw'urushako rwawe hari igihe kigeze kigera wumva ucitse intege ukavuga uti njyewe gushaka kabisa wapi singishatse mbivuyemo ndabiretse kuko ndabona ko ntacyo biri kugeraho bitewe wenda n'abantu nyine n'ibyo bibazo byose wagiye unyuramo hari aho byageze wumva ko wowe utagishatse oya kubera ari Imana yari yavuze ko izonkorera ubukwe sinigeze ncika intege nakubwiye ko John Kirura yibishije kwizera we nakubwiye yampanuriye ubukwe nyene bizogera abandi intege sinigeze ndabaha amatwi nimiriye amajwi yose no kubwira ngo mu rushako rwanje tukigira tumaze kugira etat civil jewe uzoshaka ubaze n'umunyezamu wa Police saa 10 n'abanashitse ikanisa sinasengera kuko Imana yari yabwemeye kera bari bwararangiye nitaye imitwaro y'abandi hari umuntu yari yarangije avuga ngo uze witaye imitwaro y'abandi bisengere iyawe Imana izovivura ikoze gusa izoza yihushukira gusa mari ico gihe saa 10 zaba zageze n'abandije muri Geresorana naba hafi kuri 12 mu yambere gukata imbere y'umusigiti kamumanuka bukeye
ku irembo rya Nirvana kaca ninjira muri gerezo yari nk'imisegonda muri ubwo buzima sengera n'urugo mbwira Imana ngo izotumirire kumuyataha ubukwe bw'ikani Galilaya Imana ufashe yarabikoze vraiment bigenda neza bwari uko bumeze neza cyane bwari uko bumeze neza afise n'umushumba akunda intama ziwe ntibumubwira nawe ni byaramunezereye nawe yampezaga umushumba mukuru wa gerezo habaye n'igisirimba n'abakatolika baje barasirimbye abakatolika bari babuje benshi barasirimbye reka nabo batahanye umugisha w'igisirimba cyane ndabakijijwe muri bo oya umwe onkere w'iwanje bivanye n'umunezero nyene yafatiweho yaravuze ngo nanje nkoneye kuzoza ariko n'ubu twarategeye ziko amaso yaheze mu nzira yaheze mu kirere akunda akagwa cyane ariko azokizwa nanjye narakijijwe barakijijwe yego kwiri abasandi cyane reka tugenda tuvugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko kandi sinogena ntakubajije ku bantu bakwinsipayaringa umuhamagaro wahawe hari igihe usanga kuko wavuze ngo ukunda igisirimba hari umucuranzi uzi gucurangira ukavuga uti kabisa aha ngaha nogira amababa noguruka nyine wa mucuranzi nyine wemera nawe ukavuga ati aha kabisa ku gisirimba ndavivuye ninde mucuranzi wa mbere wemera hano mu gisagara hari umucuranzi ngubaha cyane avyumve nimba azokurikirana ino video tuzoyumve ahari nayiraba n'abandi bazoyibona bari ku mugabane w'isi yose jewe naje Bujumbura 2012 2013 nasanze Benjamin niwe yafashije mu rugendo abandi baza biyongera baza babona kare bitarahinduka baza wumva ku mugoroba hari igikorane muri PGR hari igikorane muri KDP hari igikorane bose bahagenda bahanahana jewe mu buzima bwanje ukuntu meze nta mucuranzi noshira hejuru y'undi kuko uwo bimenya uza bamenya uri hejuru y'abandi ni Yesu kuko iyo umuntu akijijwe hari ibintu ahabwa mu ibanga kandi niyo akoroganye n'Imana hariya mu ibanga ikabimwaka mu ibanga kurantegera ndikunda kumva neza Benjamin vraiment nubu ndacakurisa yaraducurarangira adufasha abayumbe wagenda kwiherera mu cyumba cya gerezo kumvugene nubu uye vraiment atari ubunyene bwasiga avuze indirimbo z'ikizungu nubu batata basivye ba Moses basivye ari ndafashwa cyane neza cyane uwo ni umucuranzi tuje mu ba evangeliste kabatatu baza bakunezeza banezeza jewe ikintu nkunda kuvuga ubutumwa biri nico gituma abantu bagenda kwiga teoloji ariko umwuka w'Imana utangwa n'Imana kwa teoloji yo kwa Hegimana hariya hakurya muri Kongo itanga umwuka utangwa n'Imana n'ikintu uhabwa mu ibanga niyo ukoroganye n'Imana hariya ukacakwa mu ibanga kwa umupasiteri
mwarakoroganye n'Imana yego ikagufuta mu ibanga ntitubimenye kakwitsa kabisa cyane ariko ukadushushuje iriya mwarakoroganye n'Imana biriya bintu byose yaragususe waragiye yarahambiriye kera kujya umuntu yaconze igiti akanga neza ati irishame ntiricama ndetse ahantu ni kuzoriturira kuritwika rero ndakunda Pasiteri Kado azavuga ubuzima bwiwe yaciyemo akavuga n'ijambo ry'Imana yisunze Bibiliya kandi akuzura umwuka wera w'Imana kandi akayivanga no gusirimba byose akagenda abikora arafasha cyane wa kabiri ni Pasiteri Arone Ruhimbya Pasiteri Arone Ruhimbya ni umuntu mwiza cyane Pasiteri nemera nubaha no kubicana ndamukurikirana n'abandi benshi cyane benshi urabizi kuri YouTube acha bavuga butumwa nijojo ni benshi nivu ryabo ni benshi yego hano mu gisagara cya Bujumbura abo ushobora kuba wemera baba evangeliste hano bo ni bande hano i Bujumbura nemera bakwensipayaringa nyine cyane ya abari benshi ariko kandi ntituvuze ngo n'abandi ntubemera abantu ntibaze kumva nabi ariko hari umuntu nyine uvuga ati kabisa nje wahangaha iyo uyu muntu ahagurutse vraiment banumva ko ngiye kugira ikintu n'abandi yego ndagitahana ariko kuri uyu biba too much hano ni hano hari umupasiteri kandi nawe ntabizi ko mukunda turabicarana ariko si we wa mbere umbajije umuntu wa mbere nkunda yafise umupasiteri wo muri Nibature Pasiteri Elisha yego avukana na nabishoboye kuri wa Yesu yego azafasha igitego kabisa bose barafasha ariko hari umuntu ahagurutse kubona ko ari mu mwuka w'Imana yego hakaba abandi bigirisha abo nabo turaza kubageraho bigirisha turaza kubageraho agahanura yiganye akagendera mu kigare mu giti akiba amakomanteri kuyakuye ahandi akayazana agaterateranya agiye no kuri podium akavuga abana afise n'umugore afise aho kuvuga Yesu akagomba akivuga iwe niyo agiye guhanura ugasanga ntari mu murongo wa Bibiliya ni ukuvuga ngo ubuhanuzi butari muri Bibiliya aba ari ikinyoma nuko kabisa bamwe muri abo bahanuzi wowe uzi hano mu gisagara hari abahari baruzuye barahari benshi ariko ntawe usumba amanyonga mu bahanuzi ndemera amanyonga uramwemera ari mu bahanuzi ukunda wemera babizi uzumve naraba kuri cano n'umuhanuzi ukunda ariko hariho n'abandi bahanuzi b'ibinyoma bari hano mu gisagara harabuze barahari ngo mutanga ibihumbi 10 ngo ubone igitangaza utangiye ngo igitambo cyawe ngo ibintu byawe ngo ubutunzi bwawe burahambiriye ubukwe bwawe barabuhambiriye utanga amahera kandi igitambo cya mbere ari Yesu Kristo ari we witanze ku musaraba burya nta muntu yo gushamburiye wenyine nuza wishamburiye ahantu uzukorogana n'Imana urahaza yumatanye n'Imana uzuyitabaza izayihuse cyane kuko uri umwana wayo asante kabisa Petero nakifuje ko tubwira cyakoze ntacyo reka tureke kumenshoninga kugira ngo hataza kugira
abantu nyine baza kubibona nabi, baza kwisangamo bakabibona nabi. Ariko nagira ngo ugire ijambo tubwira ku gisirimba ndetse n'akamaro ukibonamo. Igisirimba ukibona gute ndetse n'akahe kamaro karimo mu gusirimba? Kuko hari abantu babyitiranye nk'abantu siritu, abantu batakizi cyane ni siporo. Wowe ubibona gute? Yewe ababona ko ari siporo ni siporo, ababikora nka siporo ni siporo. Yego. Ariko nama nabwiye abantu yewe nzi kwambarira ikintu cyose, nzi kwambarira ubukwe, nzi kwambarira siporo, nzi kwambarira n'amateraniro. Yego. Ni kuvuga ngo sinoduga hariya ku ikoreji nambaye bukare ni kositimu, nduze ku ikoreji ngomba kugenda nambaye isupurese n'itreninga cyangwa ikabutura n'agapira. Rero jewe mu nzu y'Imana igisirimba sindagifata nk'uko ari siporo. Yego. Nabaza bavuga ngo ni siporo, ndabacashe mu izina rya Yesu Kristo. Bumve, bavyumve, babitahure, bace bugufi bihane, kuko ni training tuzokora mu ijuru. Turi muri training ihana yibizoba mu ijuru. Amen. No kuvuga ngo kubwiriza, kuvuga ubutumwa, guhanura byose bizoranga, ariko kuramya Imana no guhimbaza bizohoraho iteka ryose. Kuvuga ngo ababikunda, babyemera, babihakana, nicyo tuzokora mirere na mirere mbinguni kabisa, imbere y'Imana. Yego. Kabisa tuzobaho ubuzima budapfa mu ijuru, babyanga babyemera. Urakoze cyane. Reka nkubaze ibindi bibazo nka bingahe tugenda tugana ku musozi. N'ubundi ku gisirimba niho tukiri. Hari abantu bamwe baza mu gisirimba baje kuri podium, kuko ari ahantu hahera twubaha tutinya, ariko hari abantu bahaza siritu tuvuge mu gisirimba iyo cyashushe bose baza basubira kwiga kwa amazi yakanganyika neza kabisa. Ugasanga harimo abantu batize cyangwa se bataremera Imana umwami n'ubugingo bwabo. Bamwe muri abo bazira muri siporo, niki wababwira? Bavuga ati twebwe hariya tuba twaje kwishusha. Wababwira iki bene abo bantu? Nk'umuntu yoba ataramenya Yesu niwe azomwigishiriza, azohura na Yesu. Ajya kuri podium nta gipolisi gifuze kigaragara, mugabo haracunzwe. Nuwoza yigirisha, nuwoza atigirisha, hari Imana ibona. Hakurya twese tudugije amoko muri gerizo, tugatabaza izina rya Yesu. Imana ntizayitiranya amazina. Rero kubona bavugije igisirimba bose bakazamuka bakaza, reka urwafunururo bikurana. Yego. Hazogera igihe cy'isarura ciginya. Uburo bugende babushire aho bwagenewe. Hamugwafu nago rurindiye, nta kindi zorindira n'ugusha. Yego. Nuko kabisa. Nibarindire bazobona. Bazobona. Uwigirisha. Nuwahamagawe, nuwihamagaye. Bizopima. Ese ikibazo nubaza aho ngaho. Kuwahamagawe n'uwihamagaye. Twobamenya gute?
nihe two batandukanyiriza uwahamagawe n'uwihamagaye uwihamagaye biza byigaragaza hariho guhamagarwa n'Imana no kwihamagara yego kwihamagara ni ukubona naka yuguruye ikanisa yego yarahamagawe n'Imana ukabona ukuntu ateye imbere by'agakiza ugasanga kandi uwo yihamagaye aba afise inyungu avize yego rero nta handi hantu tubisuzuma ni kuri tele yego tele gute tele ba nk'ubisobanura neza kuri tuzumva tele akarorero reka mvuge kandi baze kumbabarira abaza kuyibona yego nk'umushumba wanje igihe mu visionnaire wageze neza abo bazananye bavanye muri Kongo harabuguruye amakanisa yabo abihamagaye nta ntambwe bateye abihamagaye nta ntambwe bateye ariko we kubera yahamagawe n'Imana atihamagaye izo ndezamye ifise amashami henshi none aho si kuri tele akaroro ntaza neza cyane kumvikana neza cyane akaba abandi bakijyamanye agrema gusa ubabaza uti ufise abakristo bangahe ufise uhuye ahanga ugasanga aracari hahandi n'umwe gusa aracizenguruka wenyine canke niyo eglise irahamwijabe gusa nta handi Imana nabibafashe bazamenye umuhamagaro wabo oya je namenye ko atari umuhamagaro wanje n'uhagarika hanyuma kugira ngo umuntu amenye ko afite umuhamagaro w'ikintu runaka yabimenya gute afise umuhamagaro w'ikintu w'igikorwa runaka nkuko nkawe wamenye ko ufite umuhamagaro wo gusirimba none kugira ngo natwe tumenye ko dufite imihamagaro wenda runaka tuvuge yo gusenga cyangwa se umuhamagaro wo kubwiriza wabimenya gute kugira ngo umenye ko ari umuhamagaro utihamagaye wabisobanukirwa gute kugira ngo ubimenye bikubamo mu buhe buryo nk'akarorero yego akarorero nk'umuririmbyi yahamagawe niho shira indwi 3 zine Imana itaramuhereza indirimbo Imana itaramuha indirimbo apfa gupfukama gusa agasenga ubwo nyene tiktak yahagarara kuri stage ntirirwe avuga ngo abantu ngo ni mahaguruke oya batera bahagurutse kuri ico nyine ku baririmbyi hari abaririmbyi twavuga ko reka tuvuge bano baririmba sekira music indirimbo zise eske bara nabo barahamagawe cyangwa bari bano baririmba indirimbo zise nta muntu n'umwe adafise Imana yego nta muntu n'umwe adafise Imana aho none bivana naho zikorerwa impano arafise impano zo kuririmba indirimbo imiziki yo mwisi akaba n'abandi bafise impano y'indirimbo zihayagiza Imana urumva iyo ni impano hanyuma rero hagahita habamo n'umuhamagaro ubanza kugira impano wamara ukabona guhamagara ni nkako bimeze biza yimatanye biza bifatanye nje ukuntu nabyumvaga niyumvishaga ko mu muhamagaro uba warahamagariwe gukora ikintu runaka siko se kurya ukuntu wahamagawe harimo n'impano yawe uhamagarwa mu mpano ufite suko none nk'aba bantu baririmba sekira uko baririmba buriya hari umuhamagaro bafite umuhamagaro ni uhimba izo ndirimbo z'isi
hanyuma bikaza kurangira byafashije kuronka ubuzima bwo kuba hano ku isi. nuko ya sawa, reka tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Twaganiriye cyane umwanya munini utari mutoya, ariko sinagenda ntakubwiye kugira abantu ushimira bagiye bagufasha mu buzima bwawe, ndetse n'abagiye bakwesipayiringa bakubwira ati komerezaho, ubirimo neza, Imana ibirimo. Uyu ni umwanya wawe kugira ngo bashimire, ndetse no kugira ngo ugire wenda inama cyangwa se igitekerezo utanga, cyangwa se icyifuzo cyawe runaka wenda wifuza kugeza ku bantu bawe, ku bakunzi bawe. Uyu niwo mwanya wawe kugira ngo ugire icyo basangiza. Murakoze. Ndashimira nubwo atakiri mu isi marehemu John Kiruhuko. Ndashimira na Pasiteri Gubona nawe natakiriho, n'abantu bampaye impanuro nyinshi. Yego, famiye zabo ziracyariho bavyumve ko ndabashimira cyane. Bambereye inshuti z'inkoramutima muri ibyo by'agakiza. Muri iki bintu byo gusenga. Nkashimira na Pasiteri wambatije Yona, Pasiteri Jona. Yego, yapfuye muri Amerika, yaragiye niwe wambatije. Ndakomereza ngaho bandanya. Ndashimira n'abandi benshi bambaye hafi mu butayu, bambaho barangaburira benshi, n'imiryango myinshi kubw'impamvu z'umutekano. Ndabashimiye muri rusange. Buri gihe novuga umwe ubundi nkasanga namwe bagiye basanga barakwatse. Ni n'umuvugabutumwa, niyo mpamvu nkunda kuvuga n'imvugo ifobetse, ntagomba gukwaza umuntu. Yego, murakoze. Imana ibahe umugisha. Amen. Sinzi ko hari ubundi butumwa wenda ugenera abantu bawe, wenda ikindi kintu wababwira, icyo wifuza kubabwira ntuba nakubajije, wowe wifuza kubagezaho. Abantu nagomba babwire abazoraba ino cano, abari ku mugabane w'isi yose, iteho gukunda Imana, bakunda Imana, bayirutisha ibintu byose, kuko uru rugendo turimo ni rurerure kandi rufise iherezo. Biteho kuyimenya, bongere bayimenye, nayo yibihishurire, bakomeze kuyishakashaka n'umwete wabo wose bafise. Yaba umunyamasengesho, yaba abashumba, baba abakristo bose, biteho gushaka Imana ko batigeze kuyimenya. Birinde kuyimenya. Niyo message size. Kandi ndababwira ngo utababarira n'utizeye ntibazobona ijuru, bararimbutse. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Amen. N'ubwa mbere twabazanye hano nka sinoga yacu, n'ubwa mbere tubatumiye, ariko si ubwa nyuma. N'ubutaha nitubiyambaza muzemere mutwitabe. Turoroshe cyane. Amen. Twibonye muzofa kumira nzobanje. Imana ishimwe cyane. Amen. Tuguhaye ikaze n'ubutaha. Imana ikomeze kwagure mu byawe byose. Amen. Turabashimiye cyane. Imana ikomeze ibarinde. Bakunzi bacu bani Maestro 243, muratwihanganira hagiye hazamo urusaku rwinshi, byatewe n'ahantu twakoreye, n'ahantu twahuriye uno munsi. Muratwihanganira kabisa kubw'ibyo.
ubutaha tuzaza twabikosoye byagenze neza ku bw'aya majwi ndayihanganira kabisa. n'ikiganiro cyabaye cyiza, murabyumva ko twumvise Yesu, twongeye kumva ubundi buhamya, twongeye kumva izindi mbaraga z'Imana, kuko nicyo gikenewe kuruta n'ibindi byose, kuko buriya iyo dufite Imana muri twebwe byose ni amahoro, nta mubyigano uba mu mutima ntawe. rero dukomeze tugende twizere, dusenge kandi tubeho neza. Tunabasaba gukomeza gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ni Maestro 243. Imana ikomeze baturebera icoroshe. Ciao ciao, naho gutaha turi kumwe. Imana ibaho umugisha.